بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من كدفتر مدن عمل القلوب عندك إلى دفتر ننهم قول لي لبرنا نسفانتو في مودو ando awab erona kañum mari golle wono juuɗe marri golle ma ɓuri a programme ko to woni ka ɓernde ton eni yaqulu Ghazali rahimahullah inna min ayati llahi tabtino e ayaji allahu on azza wa jalla tiɗuɗo mawɗo on haajal insana oɗo neɗɗan ko almakhluqa tagaɗo min nutfatin immorde toɓɓere mani wa agrabu shay ilayka ko wiɓattade hunde faade ma a neɗɗo on nafsuka ko wonki maɗa ki wa fiika no e maɗa min al ajaib e kalesaji addallati tindin ala azmatillahi e mangura allah subhanahu wa taala on ma taqdi on kono feƴƴini al amar ɗiɗo gurdanji fil wuquf e daragol humpito ala usuri usayrihi ala usuri sappaɓal usayrihi sappaɓal muɗum sappaɓe muɗum ala usuri usayrihi wa anta an gafilum anhu an hiɗa welcindiye ɗum wa ya man huwa ghafil an welcindiɗo an nafsi gay wonki muɗum kin gay hoore muɗum wa jahilan majjaɗo biha kiɗo wonki ma wa jahilin biha kayfa tatma'a fi marifati ghayrika kono taginorɗa e andugo koynama hay hoore ma taw anda kono anderta goɗɗum go wonkima ko ɓurma ɓattade ko jatima anda fi ɗum fa kayfa kon tatma taginorta fi marifati andugo ghayrika tanama wa gad amaraka llahu gondi allah yamarima taala to ɗon bitadabburi taskagol fi nafsika hoore ma taw fi kitabi e deftere makko de alazim ka deftere makko alazizi teddunde fa qala inne kanko allah dalika ɓur'an wa fi anfusikum afala tubsirun e ɗi wonkinji moɗon on yiyata ɗi taskoɗon ɗi ko honno faɓindeɗon ha woni ɗon neɗɗanke sumol jariyat aynoga e go uskuru andu janto annaka no an makhluqum ko tagaɗo min nutfati immorde toɓɓere mahinatin lo'unde qala taala lawtoɗon o daali utlal insanu huɗama neɗɗanke ma akfarahu kala ko waɗi ha o yeddi kala hillinima ɗum ha o yeddi ɗum hara de neɗɗon on ɗon ne hara yo andu huɗama min ayi shay'in ko hennu e hunde halakahu walla tagi neɗɗanke o sifani en kadi min nutfatin ko immorde toɓɓere halakahu o tagi neɗɗon fa qaddarahu o waɗi ɓore makko ɗum fof enen toɓɓere ɗon ɓandu ƴiye kucce kala ko watte kon fo ɗaɗi fo muɗum wonɗon summa rofti assabila lawol jibinede makko yassarahu o newini o jibina o ari nde ɗo henere joni hara hani ɗo golla ko yamira koye nde ɗo henere ɓa ado iwde ɗoɗe sina waɗi nokku ɗo mo hokkiti nokku goo so gollali ga ko nafortama ko nin soyde bino sikka ko tagana ko fi ɗaɓɓugol kalte tun ma ɗum e ɗum tun fi hoore mum tagana o naafi gollugol goɗɗum nde ko fi
ñaama yara e ko nande muɗum. wa qala ta'ala la tawɗo ngo daal wa min ayatihi no ayaji makko ɗen an halakakum nde o tagata min turabin immorde bulla ko baba men adama o andi goɗɗo yiɗo ndira wonde baba adama ka mudulaɗo o taga min ndem yi alkara makko ɓe ko yiɗo ndiri fi ɗum o yaynina ɗon o yayni ko ɗon lurraka ɗon lasili men nde jeya ko ɗon wi suma refti isa antum tawi jaka wi onon basaron ko neɗɗanke tan tafsiruna heɗon sakito heɗe ndiɗo leydi ɗon sakito e hoore ndiɗo leydi nde ɗo henere ɗon naata ka baaru sumarenɓe no e men no andi ɗen ƴewa ka weeyo colɗi doga ton kala ko hewɗen ɗen eɗen jiɓi tagore nden fof walla hokken ɗen doole so andi fi ɗum fof andano paara cikkorde wa kammo cikko leydi hala ma yaali ɗon ka andi dina maɗa kam maɗum haɗa ɗaɓɓite ali on so ɗaɓɓude ɗum ande ɗon kadi seyna fof annduɗa andu goɗɗo ngo ɓete ko anda ko landuɗa hasa ho wa qala ta'ala Allah toɗo ngo daali alam yaku nutfatan min maniyin yumna e neɗɗo wonano toɓɓere immorde maniyu tippinande ka renga sonnaɓe joni summa refti kana o laati alaga tan heɗɗere ɓawde wonno toɓɓere wonti heɗɗere fa halaga fa sawwa Allah tagi neɗɗo on o fonnitere makko ɗen oɗo ka sumore qiyama wa qala ta'ala Allah to on daali alam nakhluqukum min tagalo min ma'in immorde ndiyam mahini lowɗam fa ja'alnahu min waɗi nden ɗon ɗan ɗon ndiyam fi qararin e ñiɓirde makkinin huɓindinde ɗon andi sowi ɗon bobon ka won ɗon nden toɓɓere ka won ɗon ko nokku mo Allah hiwi illa kadrin ha e embere maalumin andade ɗum ko yimɓe sanga jiguingol makko sewti wa qala ta'ala kadi on non aya koye simmore mursalatu wa qala ta'ala altoɗon daadi toujours awalam yara al insanu e neɗɗo on yiyal anna man halaknahu min tagino min nutfatin immorde e toɓɓere fa isa huwa tawi jakango hasimum ko weñji diɗɗo mo mbino ɓanguɗo weñe mo yeddi ummital aman huyil isama hoyre mimum andi ko neɗɗo wi ɗum ka ko hombo imminita ƴiyal tangal ko wuɗugal wa qala ta'ala ande on hay ɗon ko sumore yasimol ay capanɗe jeɗɗi wa qala ta'ala Allah towɗongo dal inna men halakna al insana min tagi neɗɗanke min nutfatin mode toɓɓere amsajin jillude ndiyan gorko e ndiyan sonnajo sumol insan ka e ɗimmo suma wawɗon zakara o janti kayfa kono jaala nutfata o waɗi toɓɓere nden alagatan heɗɗere walla alagatan heɗɗere nde mudokatan wattinde huyre walla mudokata huyre nden isaman wattinde ƴiye fa qal ta'ala Allah toɗongo daali wala kadi halakna al insana gonɗi pelle men tagi neɗɗanke on min sulalatin immorde surtodiral min teni immorde lopal lasil men on ko lopal ɗum ko baba adama iɗen noon joni noon ilan ɗon ha hewte enen hande kadi ko sottodirgo o ha hewte en ni summa refti ja'alnahu nutfatan men waɗimo toɓɓere fi qararin e ñiɓirde makkinin huɓindinde ko wonɗon si taw na nokko huɓindi ɗon onti yanayi onti dogay on tigi waɗay ɗum e ɗum e ɗum a andi welatano fi kono Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ɗon nokku on ko spécial ko won ɗon ɗum ko renga nene makko summa rewti halaknal nutfata min tagi nde ɗo toɓɓere alagatan waɗde ɗo ɗen heɗɗere fa halaknal alagata min waɗi heɗɗere nden mudghatan huyre fa halaknal mudghata min tagi nde ɗo huyre isaman waɗani nde ƴiye
fakasawna min haddi ma min holtini al izama ƴeeɗen laha man tew summa ansanahu retti men tagimo halqan akhara tagugo kadi ko ɗon ɓeyda siko ɓalejo ɓawla siko danejo o dan ɓeji ɗin fof ande kadi programme fof ko ɗo woni siko lanɗo ɗum hara hoddenoma aɗo jibinede siko patron wonta wa kazalika so tawi kadi na heɓɓo hay hunde wa kazalika siko gando fof hare ko tonka ko adi o memde nde ɗo henere ano ardi noon ko hadis ibnu abdoullah ibne mas'ud radiallahu anhu tabarakallah allahu moƴƴere makko heewi ɓeydike asanul khaliqin ɓurɗo moƴƴude tagore ma hasan kanko woni moƴƴuɗo alkhaliqin kala waɗowo hunde gollowo hunde ko golle Allah ɗen ɓuri moƴƴude golle fof khaliqin anda alkhaliq ko Allah tun Allah tun anda kanko on tagowo on ɓaetama ha jarama ha kono moƴƴingo wiyete kon ruhu wonkin roboji no moƴƴinama bonnayɗi waɗa peeji buy kono moƴƴinoji hunde kaaɗe walla wawi moƴƴinde moƴƴinowo hunde kaaɗe waɗa isinji waɗa otoje waɗa ɗum e ɗum komo Allah tagi on waɗi ɗum ɗon peeji fof ƴiƴan dogay on tigi ko Allah dewa e doginde ƴiƴan o wii on ɗon aya koye simore mu'minuna woni lende makko aya 11 haa aya 14 ko takrir zicre nutfa jantagol ma fillinagol jantagol nde ɗo toɓɓere fil kitabil aziz ka deftere Allah teddude laysa laataki li yusmaa fiyo nane lafduhu konngol mungol o yitata ko terte attafakkur mijitagol fi ma'anahu firo muɗum on firo mu on yani bi ma'ana mu hara onde ɗum no hara taskaka la ko yo nane heɗe taske noon kadi fi nde ɗo yewtere fanzur ndaari alana joni ila nutfati faade nde ɗo toɓɓere wahiya nden addata ɗum ko sintere minal ma immorde ndiyam gasilat ɗum ɓe tuunude ma wiya ñiddude lawturi kat so nde tertama satan embre leere goto leedere bo hawa o piyende hendu ndum o sadat nde bona o wante nat nde luuɓa kayfa akhrajaha ko honno yaltinide nde ɗo rabbul arbab jomiraɗo tago faji ɗin min sulbe mimborde ceeci wattara e ƴiye ɓernde mbede ceeci jongalle jon ɗum ko ɗum ceeci ɓeɗo worɓe wattara e ɓe ƴiye ɓernde sonnaɓe ɓenguli maɓɓe ɗi wa kayfa konno jamaa o hawtiri bayna zakar wal unsa bayna zakari wal unsa ko nde oɗo duhiɗo e oɗo sonnajo o walga o bugi al ulfat wowondirgo wal mahabba e weldugol higolo ɓen gaɓerɗe maɓɓe walla waɗi ɗum ɗum waɗi ha so tawi joni goɗɗo ko welda ɓeygu makko wo so tawi woni goɗɗo ɓii ɓeygu makko o tawa sino haaɓi ko kanko ɓeygu makko no yiɗa goɗɗo piyamo ma yennamo o yaha kadi si moodi mum yennama kañum men jingana e moodi mum no wakkili piirede pi moodi mum walla waɗi goɗɗo ngigol hakkunde ɓeɗo resindirɓe wa kayfa ko honno ɗaadahum bi silsilatil mahabba honno ardori ɓe o ɗowi ɓe e ngol ɗo jola ko diggol wassawa e tuyo ilal ijtima faade hawtodirgol wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam no
am ko sarhu hande bano أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tusu kadang daftar men lorden sarhu Riyadus Salihin Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Jangule sarhu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qawlu bainama hazi zarfu tadullu ala mufaji'ah. ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة المفاجأة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله. وإن بينما هذه الظرف ودوك الظرفني تدل منتندنا على المفاجآت الجهند. ولهذا كسبهم تأتي على بعدها بأمور الظلم فيدت لأنه كفام تكون نفع المفاجآت والوجوب. وكان الصحابة لاتي صحابين رضي الله عنه يلون حكم يجلسون بين جورتنا إن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قدود لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وني مدنجل إكسي الله هون لا يخيب عن أصحابه ويقول نتاو كي وندي مكبن نكو سابا مكو وحالي بينغر مكونا توسوهر موندي وبن إما في البيت أما كسودو في سؤول بيته فرم فيها كسودو مكونا صلوات الله وسلامه عليه يجل الله وإكسي الله وني مكو يهلب الساط بقول دمي ويرقى ومنيوت أصاب تشونش ويخسف النعل ممؤذ نبض فتيجو كول قول فتيجو نيو قول. وإما ما أصابي أما وند أصاب ما في المسجد كجولد. وإما ذاهب أما كو يهودو إلى إيادة مريض دار قول نون أو زيارة ما جوله قريب بطل دارو قريبين أو غير ذلك ما قلت لكم هنا من الأمور في كوجي التي دين لا يمضي منها يتامل لحظة من بين لبانغو إلا وهو في طاعة الله كنا هذا كانكو هم الأختار على سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. قد حفظ الوقت قل يوريني وقتون ليس مثلنا لا تاكي ونميدني نضيء الأوقات إذا يبقى وقتوج. عندي النبي صلى الله عليه وسلم ماتي في جديدي كان ندوي مبين وبركون هيو دبر ماجي دون كواسيها والفراخ بركون هيو دبر فين سلودانين سلودانين قولوا ونفاي ما هاونا عندك هذه kikira da turu dubi ta awata jangu da bindi awata jangu suna basar de amma har hay nana jiyo nan daga mutoni nan ala dum ko dutti dino ma hande kadi anye hore ma hitama go wata towde fewde hitte ale gonda sukaron ka golle ko no fayma jonnon du perta ɗon ha ka sohla e goɗɗo ne kas woni ha heɓi jomɓe nguure woni jomɓe nguure ha heɓi o gerda e nguure yimɓe ne waɗi akkinde ɓe hande fi dewe fi fikkitugol ko ñama tum no akkinde ɓe yewgol ɗaɓɓere gandal fiide e nguure to ndaade on hadise ono jaali horeje ma hande moƴƴa alfarah wasiha hettagol e fe noon timat nen cellal joni noon kamɓe
بلا تكن أن ندي الأوقات إن يبقى وقت جمني والغريب ونكو هوني نون أن أعلى شيء كبرتو ده هونده كبري أغلى شيء نوا كبري سير ده هونده إن الإنسان كان هو الوقت ودون مرد ولا رنب وقته وهو أرخص شيء كودبل فوق تاتك ده هونده قال الله اندالي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب إن ياجي يوم يرجعوني قلت كأدنا لعلي يامج من عمل من قول سالي نقول له موجه فيما تركت كون كما كنا نقول لالي نقول له ونبي أدنى كنا قالوا هو توي program موجه dengan anda kado file hilta kalau aduna yang kedua gue tidak menjaga wel sini no Kodong Abu Muslim Al-Hawlani dengan di film aku dia dong wakil lemot kota yang kejo rewno Allah wi ano sedanga de darto jango hare o ana are muwakkili cede hare ngaju halim kanko ila anjono jiya ukabe kayite ron kisumude Abu Muslim Al-Khawlani Pangando yidno Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na bainirno sahabat melahi mereka ini hatta la yudhi'a alayya al-waqt hatta la yudhi'a alayya watako alayya al-waqt waqtun ma yaqulu la'alli atamatta'u wa yanu ya majubi midaki bito fi mali jawdi وينال الناس ما في أدنى أو أتمتع ما مدك بالزوجة السنة تبقى سنة أو أتمتع ما مدك في المركوب بقى تريجي عند مربكات بينك بقول يأتوا بالجون عندك أوينج مربى مot في أوينج كارج أوينج وكاريوا ما بتو كارج أو أتمتع ما مدك في القصور دانو kubeji balti koni yaqulu ko wiata la'alli ya jomin amal mi golle salihan golle moƴƴere fima taraktu ko mi akkino ko mi golla Allah tami ardaduna mi golla ko mi akkino ko no gollude darede ayo mo anno fi golla dakki mi tagollade fo wada du golla o nano fi no tawno mo andi ko ndana fata gollugo golle moƴƴere Allah ko ngandu gollu adunde nyande مدى علي الوقت فإلى الوقت وقت فإلى ما استفدت منه من افتراء الوقت هو أغلى شيء تنبري هو شير ده هو ده لكن كون هو أرخص شيء عندنا الآن أنا كنبري فوقتها ده وكله فإن تمام دارجو تلفزيون ما دارجو إنترنت ma ndargol équipe ballon fijoɓe ma wargo hirude tigi tigi on kumbuɗo fiyanteji tawata leere goto leere ɗiɗi ha telema 22 sen ma ɓuuri ɗum leere no feƴƴira on tigi le ko happanaɗo mon tigi namdi awgatan kasira bi hayri fayida min feƴƴini waktuji ɗuɗuɗi ko alda e nafoore nafaali men fus parce que namdi min feƴƴini awgatan waktuji kasira ɗuɗuɗi fima yadduru konko noon lorra bas mi ñoyi yimɓe ɗum ko windete ɗum kala men ñoyi ɗon kongo ɗum ko windete wallastum la taki ata haddas mula yewta arajulen fi gorko wayde goto par ce que ni an umumul muslimina al yawma wona gorko goto o winɗo deftere nde noon o wii wona gorko goto no wolli mum ko fi dendagal ɓeɗo julɓe hande fewni ɓe hande ma al asaf wonde sunon السديد وندو سنو سبتو إنهم كانوا في سهوي ولهوي بيجتوا كده بلده وهافلا يبلسنا قول ليسوا بنال جادين تنيبه جادين مؤمن في أمور في أكوج ديني كان أكثرهم وبهذا في حفلة يبلسني في طرف
إني نقول ينظرون بندار ما يترف به أبدانهم كون نيمنا بالي ما بدين صوت ko joni biji badde vitami e ko nandem wa in atlafu adyanihim haysi be yebi dinaji mabbe din dina mabbe islamu kan far rasulu tuladon alayhi salatu wassalam kana balatuke daiman iduma go fil masalih nafore maslaha al khassa hebtinde awil ahamma ma nafore hubutunde goɗɗum ngadi ɗo pejare kamɓe woni koko ko khassa ma amma ɗo waɗi yawmal qiyama jamaare on simmitinama toon en kala ko enta ko nafsi nafsi illa rasulullah sa sallam wa yaqulu ummati 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 kanko mofti hande o noon enen ɗo sen daari so a yahi kafe ko kafe yarete tanke awan ƴannaka an hay ka an sakkiti a rera sonkude ɓeya siko ñamete ko fiima siko ƴawgol oto walla ta mawɗo o ƴawa ma walla ɓeyɗo hoore mum tun anani islamu nano yamiri fa baynama asahabat ni wonno sahaba en indahu julusum ɓe jooɗi kanulaɗo on isi tun tala jilliti alayhi dow maɓɓe rajulu gorko sadidu tiiɗuɗo ma sattuɗo bayadul siyab rawnugo conci masalan conci daneji pen sadidu sawadi saare woni mo sukuɗum hatte ɓawlude ɗon walli dane wala goto ala ton walli ko mbaade sagata wari la yura alayhi yaka makko asaru safari battiyade ɗum wala yarifuhu andamo min nayamen ahadum hay e goto kadi wa hadha gharibun oɗo ko koɗo laysa lataki musafiran hatta naqula o naali settajo ha wi en innahu gharibun ko koɗo anil baladi gay leydi ni wala yarifu andamo wala yurafu andaka wa naqulde wiya innahu min ahli baladi kanko wa naqulu mbeɗe wiya innahu kanko min ahli baladi ko jaaɗo yimɓe leydi وتعجبوا منه بهاويمو ثم هذا رجل أو غوركو الذي جاء أرضه نزيفا شديد بياض الثياب وقال نزيفا كو لابدو شديد بياض الثياب كو تيلو راونغو تونتي شديد سواد أسار كو تيلو أولغو سكونو باولي مير تونتي دغاري دانا جيبن دوغ ولا أي sabun ko sagata la yura yaka ala makko asaru safar batta yaadu li anna al musafira sabu setejo on la ma fiha zalika al waqt tantino on wagu ɗon yakuni molato as'asa sankuto horejo akhbara marɗo nduggu makko li anna sabu kamɓe yamsuna ɓe no yahino alal ibli hoore ngel waɗi maɓɓe aw alal agda maɓe seppira teppe maɓɓe walla ardi leydi ndi غير مسفلتة كلها خبار ليندي دي ونالي بدو ناندي مسفلتة مثلا وناني ودي ناندي كلها نفهم الخبار نقول ندوغو فوق ندوغو لكن تولاري معنا لكن كونو هذا أودو لا يرى عليه ياك مكو أثر السفر بطيادو ولا يعرف عندما هذا يعني عندما هذا هاي غوت فهو غريب وانكو كودو ليس بغريب وإن كان ناكودو وهو غريب ليس بغريب أي بمعنى نتون سيوني ستجون أي لما تقول لارك كويد مكو ما كنت مكو دي وبورني ma fofugo cukki ma yira molakere ala molaka wulendi nufota e biyale makko hatta jaa wari wa jalasa o jooɗi ila nabi faali annabi alayhi salatu wassalam wa hadha rajul o gorko ko jibril ko on jibril alayhi salatu wassalam ahadul malaikati goto malaikaɓe al isam
mawɓe ɓen tedduɓen balskoni wa afdalu almalaika ko ɗo ɓuri malaika ɓen fof fima na'lamu konko men andi sabu hen ole sarafi amali sabu kiiɗugol golle makko sabu teddugol golle makko ɗe liyannahu yaqum sabu kanko mo darano bi hamlil wahay ƴettugol wahay on min allahi motakala ila rasuli nabakanulaɓe alayhim salatu wassalam wawa malakun azimum kanko malaikajo mawɗo tedduɗo rahu nabi sallam naɓe yimo ala surati badi makko alati ni holiga alayhi ando taga e muɗum maraten laaɓi ɗiɗi ɓe yirimo no tagirano marata lawogo pil adde ka leydi ga marata lawogo pil ka sama ɗum tugo fof o wayelto goɗɗum ora o wayel wona sahabajo laɓanoɗo ha ɓenemo dahiyat kula bi jiyanode ɓuuri ɓe laɓede araɓe ɓen ko ɗum mbaɗo ardane makko ko ɗum waɗoɗo nandi kanko to fammere ka natno tawimo to awal wahay ko ɗo mo yima premier ande a yaysi haqqille makko ɗe dirtay ko yawno ene zammiluni wini ɓe suddumo suɗela e kaɓe yadno ko asama sidal mum ta ɗon ka ɗon yo yimɗo no tagirano kadi kam fof hande kadi ko mbaadi neɗɗanke labaɗo warte makko matalawo filade kadede fi haari hira fammede hira walahu 600 jana margue ɓe dañi 8 ko 6 adu saddal ufuga tawi kam taw jiɗɗino suumi hakkude leyde kam te ufuga kulu ufuge amama rasul kala tatteji wonɗi yeeso no laaɗo on la yara asama tawi wata yide asama o kammo ngon min fawɓe dow sengo dow makko li anna hasal malak saboɗo malaikajo adu saddal ufuga wonɗimo ɓaddi hakkude leyde kam dabitaji makko ɗum subhanallah so newnani allah li anna allah sabu allah yaqul mo inna fi malaikati jailil malaikati rusulan uli ajniha sumore fatiri tagi malaika ɓen waɗɓe nulaɓe marɓe gabitanji kadi lahum ajnihatum ɓe mari gabitanji yutiruna biha ɓe wirra ɗi tayranan wirande sari an yawude walmartu saniya lawol ɗimmungo ka wiɗono jibril inda sidatil muntaha aka yawno ko asama to ko yawno jonne ɗe fiɗe ɗo julɗe ɗum andi ba Allah subhanahu wa ta'ala faalama faɗude makko ɗiɗo waktuji milannumo annimo sifi ko honno e wurno makka ɗo baytul maqdis tani ɓe sifino ɗum al isra amma ilani baytul maqdis ilani ko asama ɗon wiyete al miraj ɗon andi ko daabe o waɗa no wiyete ko mburagu yaw kum fi woko ko hatti yiwde woko ɗon koynga ɓawangal tippata hatti haynade o masalan si pali kadi waɗi kadi hatti hayde o ɗon e tippata hake ko yaapi komi yaadune mboɗum ha ilandema makka enanema heɓandema ɗon ɗen heɓande makka baytul maqdis monteno ilandema ɗa ɗon ande kadi Allah subhanahu wa ƴawnimo andi ko on seeɗa falloymo toon ɗen ɗiɗo wakkutuji ɗon o yini sawdina jibril ko sidatal muntaha ɗo woni ɗimmum ɗum yigol mum kono noon ko yettamo malaikajo tawa batte makko wonta e ronka birsuɗo ko no ɓen no mbaala no heewi no reeni ɓe haqqille ronka sottude sinaɗo no watta yiide malaikajo yitta wonta e batte ma hande kadi aray fa hakaza o wi qala allahu tabaraka wa taala allah on towɗo on mawɗo sedi ɗon o daali in huwa illa wahyun yuha qur'an on raari koyna wahyu wahinaɗo allamahu andinimo qur'an on kanko no ɗaɗo saɗiɗo wa jon cembe sumiraten jon tiiɗande fastawa o putodiri kadi ko jibril wa huwa bil ufugil ala kanko moto ka tattede towndi summa dana defto ɓatti wata dalla ɓeydi ɓattade wa kan laati gaba gawseni hakkude makko e lañal ngal dagawol ngol e newol ngol gawseni roɓe ene laaƴe ɗiɗi aw adnama har no ɓuri ɓattade summa najum haza fil ard ɗum ɗo dana jibril ɗum ka leydi o ɓatti min fawgi
sengudu poto dalla ay aruba ila Muhammad sallallahu batti faade Muhammad fawha wahini ila abdihi e jiyaade makko ngar rasul ma awhahu konko wahini makko konko wahini makko min wahillahi mad wahi Allah allazi on hamalahu iyahu mo ronda addangol nularo Allah subhanahu yamri mo jonnu rasul sallallahu amma sani yamadi mun faqala wala qad ra'ahu nasratan ukhra gonni o yimo kan na Jibril tippoga go na wonde o yi Allah yano Allah ko Jibril o yuno inda sidratil muntaha ko do yuno Jibril lawol limongol wa hadha Jibril o do Jibril ni lakin Allah ko Allah ja'ala al malaikata wa malaika ben qutatan kembe hatta ngol ala an yatasakkalu libe wayloto bi khayri askalihim arna baadiji mabbe al asliya libe tagirani waylo baadi go wa ha huwa hino ni kadi jaago ndi ari wari fisaten baadi haaja radio do gorko don hollanen ko dali baadi o gorko labado mo tawto sagata pawla sukurujo mo borne tonki daneji din baadi don holle o wayli don hawri awaka don alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina sallallahu alaihi wa alam Modi di man awade no بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Thank you, Dr. Medan إنسان صحيح جزء تامو وندي مندو الإنسان صحيح ويهندكو موضوع نموذجي موسع ويندند ودان نونجي يانيا وين سف ويا سفو إذا حالات غوت موكندند موكندند الخطابية يسر جانكو التي تبيمها إني دارني دمالي نيني دون الجمعية الأدبية أو جمعية أدبية كيجو في مدرستكم إليكم مورمو وتحدث يوتا عن شعورك غير سؤال دمالين وعواطفك ميجو جمالين في أثنائها عند أودو جملة عند متون درند حوتون درند أولي التوسيع ينقل تمهيد نقطة يوتن زمان ومكان زمان مكانكو الحفلة مو بالجنجل الاستعدادات هبلان دين التي دين اتخذت لها ودين جوجت نادي مو بالجنجل preparation مو بالجنجل لدى خروجنا إلى الملعب كيسو يلتقوا بميدن ياكا تيرن كفي تيرد في الساعة العاشرة نور ديسر دير سببون شاهدت مسيدي الدعوة نردان دو التي نون ألقتها بغيرلي دون جمعية الحياة جمعية كنوية إلما جمعية الحياة المدرسية مدرسية كوجو على اللوحة هوري تابلو ما بيتش الإعلانات فينيغو بروغرام دي عندي بدا بيتش نيكا لاوي كل بروغرام اولو فيوندي وبها تدعو
إنه في النهاية يقول لك نودة الطلاب أو ويقول نودة الطلاب ذكر بين إلى حضور تويده إحدى مبارياتها غوتو ماتش دي ماتش فيجيتي دي الخبابية كونكو يوتر ينكوجي أولا على نندم بدأ الحفلة فوتبول موبل رانغال حضور المشاهدين توقع سيرو يمبين سيدة بتاعي فمدير المدرسة وكذا دكتور لكلون في الموعد المعين نكتو دارون تيجي فدارون فتتة كانت لاتي جماعات دنت التلاميذ لكل بين تتجي نفوتتا نحو تلمكا تيرين أن يلقى كتان دك فتتينو نفوتتا نبي فرح يبل تاره وصورين يبل ولو أما إن استقر وريجا يدال تبرد بنا أمن الجلوس بيننا حتى ها دخل ناتي خدت المدير مان مدركترون كنت سايجون استلانس فخامة عند وتد بنال أودورن مدركترون دخل خدت المدير الجاء وناتي كتير يرافقه تينو وندي مكو بعض الأساتذة يبقى جنوبه فوقفنا من داري له ونندبه احتراما كتد نوبه أني هذا كم جنوب أن ستيوني يبناتي أرى كتد نوبه فوق الإيمو هذا من جودو نقول احتراما لا واجب نعم أولي ثاني عندي مدن تفتح الحفلة وقلت كدي موبل رانغال كلمة رئيس الجمعية وكونغول خارج الجمتانغال جمعية كلمات خطباء وكونغو ديوتو بين كنيمن وسارها من يوتن في النفوس ممكن جرين عندي يوتن ولا ممكن كي يجي تموج أسير يتمسك يوتن جتماني لا بعد إني ما أزفا ولي بتاعي موعد فدورة عندي ما أزفا ولي بتاعي موعد فدورة ابتداء خبلة موعد رانغال حتى وقف هادري التلاميذ جانغنا كوبن وانسدوا بيني جميعا فوق مبه النشيدة الوطنية للناسيونال selang gimol pay yang andik pay ben mali gimol mo be mat gimol on gimol wa ba'da zalika ba'dum italaq jawi raisul jam'iyya hore jam'iyya on al minbar katirmi do o bena gangu واستهل الحفلة بشكر وأوني واستهل وأوني الحفلة دينتنا بشكر جارنا قلت المدير مانغو ديريكتورهم ولا ساتجا جانو بين على تلبيتهم الجابة قلب النوتة قلب دعوة الجمعية نردان جمعية ثم سكر بعض مجارنا كدي رفاقه وندي مقبل على جهودهم هو التنار المحمودة يتعني في سبيل التقدم الله الأرض والنجاح جنقول والتمني يلقول وتمنى ويلي له ندبك كل خير كلام إلى نجاحه جنند وإلى نبلو ها قلنا بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى ودال وما أنفقتم كرمان كنفقدم من نفقة نفقة أو نذرتم ما كتكدم من نذر تكوي فدوغل فدور فإن الله الله يعلمه معنددون يعلمه وما للظالمين على نانتو نيب من أنصار بل من ولا به وين تبدو سيون فين نيا صدقات دي wani imahiya mu'idin non sadaka di fenyen don onnon wa in tukhfuha san shuridi wa tutuha jonnidi al fuqara wa do wasube fa wa khairul lakum ko dum buri moƴƴande on wa yukaffiru ankum yawtana on min sayyi'atikum morre boneji mon din walla on bima sayyi'ta amal no golto khabir mo humpiti Allah wona ko majjanima laysa alayka la takna fayma hudahum fi'un gobe inula walakin Allah kono Allah yadi fi'un man yasha mumu fi'un amma tum fi ko kala ko nafku min khairin modde mo ere fali am fusikum ko hore mo hare wadando amma tum fi kuna on non ko sew nafkiral dey illa btikha ko na dabbo wajhi Allah yarlu Allah ala ko jati Allah dabbu don sabu Allah bi mana ala ko sabu Allah waru don ona fi wiye ma fi nane bawa tupi da sabayin an kambe aje den be golteno da ti wala ande yano bana bumbe ben asiko mburi be habaka tonti map ma jani ba siko nyamete nabaka suudi on ti wali ado on ti on to baba ngali ado nyamete on arabe anda faala ke ande ko hombo jonni be alko bi Allah be war amma tunfiqu kala ko nafkuɗo min khayrin moƴƴere waffa ilaykum on yoɓete joddi mo ha timmana hunde manque nantaki mbaraji mum wa antum harawno la tuzlamun on toñetaki o wi lil fugara mi waɗande wasuɓe waɗade wasuɓe Allah joɓe mo ko sero dummuɓe wonkini muɗum fi sabilillah fi lawol Allah ngol ɓeɗo na fi juloyagal anni ɓe ko fi lawol Allah nde ɓantoro la yastati'una bal bi hatta nadar ban yawgo fil ardi kaliti wala nyulo yaga ya sabuna sikka bal jahilu majjado al hali mabbe no sikka akhniya ben ko alluɓe noon sabu hen noon min at-ta'affufi ka nefinago gay torago torota ko imanu mo jaɓataɓe toro kono noon an jon haqqille on taarifuhum hiɗa andiraɓe ɓe simahum mandeji maɓɓe ɗen par ce que haaden yanguilo seeɗa a ndaari programme neɗɗo on a yeymo tun annda ko ɗum to mino aaden saare yawata annde ɗum aaden saare so tawi woni woɗɗo cippiki joni otowal ni ɓe peese mo ɗon ɓe annda so kanko jeygal masiki ko goɗɗo ko jeygal sino yahede ni kadi ɓe ndaari ɓeeɗo ɓe annda kombo ombo maɓɓe woni jeyotonga semonde yimɓe goo parce que sabunala kamɓe ɓe programme uji ɗi ɓe anndi programme uji ɗi ko ɗum waɗi laaɗo ɗon haɗi aaden saare yeeyan yeeɓen ka fulawa sabuna aaden saare wacce hakke noon de joni toon kala banteni moƴƴo wacce kala yeeyna hoore mum tan jaɓɓaɗo woɓɓen addama hakkidi ino addama yeeyanam la hakkidede kala yeeyna hoore mum o joƴi ha joni noon an sika jon haqqille ande oɗo ala torade kono oɗo namarɗo mo yenni okkoramo ɓeya torotaka ɓa kamɓe imanu mo jaɓataɓe toro ande woodi ɓe yimɓe marɓe iman ɓe torotako ɗo so inni o wii yasabuhum hino sikka ɓe a jahilu majjaɗo alhaali maɓɓe akhniya sikkay ɓen ko patron ɓe noon sabu hen ɗum minetta afufi ke nefinago gay toragol yimɓe ɓen kono tarif hum a andirayɓe ɓe simahum mandeji maɓɓe la yasaluna nnasa ɓe torotako yimɓen ilhafan e dumagol amma tunfiqu kala man ko nafkuɗon min khayrin e moƴƴere andi ɗo no huɓiti ɓuri jawdi ma ɗum aɗoɗen ko kala ko nafku mum moƴƴere fayna lanolla bi mum alim mo hande ni joni nde nafka hen no feere ma nde walla goɗɗo hollama ko hani huude ɗum waɗa nafoore nde moƴƴa e muɗum ina programme no yata ɗum fayde ɗum walla on ti ɓuri jawdi tode no toon kadi doole maɗe ƴetta joni yaagata bofojo no ndiyan ɗo ɗe no wawata feƴƴude ɓuuɓali aɗa ha tawa ndungu ni joni anda mari doole mari cembe
yettamo lumbina feƴƴinamo on kadi ko doole no tewde kadi jawdi aɗo no huɓiti piiji ɗi fof ƴindi andi ɗo yi wama tunfiqu min hayrin ɗo no huɓiti ɓuri si a inni hunde hunde kala man ko waɗɗa feere haqqille feere jawdi feere doole bange ɗen fof haray faynallah no Allah biye muɗum alimu mo andi yoɓe on kadi joddi muɗum ndi tawi ko fimaro makko waran ɗon ɗum allah sina ɓen yunfiguno ɓe nafka amwala on joole maɓɓe ɗen billahi jemma on nahar e ñalawma sedan ka gundo wa alaniyata en ka kene falahu noɗon ɓe najuru joddi maɓɓe ɗin inna rabbi en ka joom maɓɓe naka goɓɓe goo ɗeɗi ka joom maɓɓe woni ay noon tawi ko mako andi ko Allah jogi Allah le toñata ala ɗa welti ka weltaki ɗiɗo ko goɗɗo joganima aussi habnede ɗi goɗɗo jawdi taw taw ko ɗum andi o maaya ma on ti kañum on kam hewtode ko on tigi maaya ala ɗo ɓe gettata joni Allah kañum kan usoraɗi ɗo piddi fof joni kaka Allah woni ko ɗum so inni inna akramakum indallahi sabu an joni ko ɓuri teddi an ko marɗo jawdi o ma marɗo laamu ma marɗo gandal o kon teddi ka an joni kanka noon ko indallahi ko hombo attiga kum ka inna akramakum indallahi ko Allah dey naga ceerno kaari ma kalfa kaari ko ɓuri to hombo ko attiga kum ko ɓuri de kama kas inna allaha alimun khabir anda ayo ko to fuɗi ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi attigakum joni kan ɗo ɓurɗo hulde on kan kanko ka makko ɗon ɗen ɓurtidde ka makko ɗo kadi o inni kaka Allah tawi toon wa ma tunfiqu min hayrin fa inna allaha bihi alimum allazina yunfiquna amwalahum billayli wannahari sirran wa alaniyatan wa lahum ajrun inda rabbihim joddi ka joom maɓɓe wala khawfun alayhim kulla fawakiɓe wala hum wona kamɓe yahzanun woni ko sunete yawmal qiyama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyina wa sallim